Kubor nakaslem jong unongsan hima. It's one of my favorite songs. Yeah. Ngawan banyaro yame rakikti barong ban mane me merong ublay jonga kinti kerteng bakho jong me. Wadla Pastor David Jamir ula sa Shari Canada kabahap hadaw ba North America hadaw ship hostnem Henry ula no yagatay kari namar ula wan pai shishalong pan yeslok yaki breu ki bangop haki jingkerni yaki jingdi ki basneo kamtam ya udro Pastor Jamir uday uwain ki nongtem hasor shalong badru shabar jong kanong ba shalong bad ula tem khaddo hadu ubenai no pra jong snem khat khandai spa khandai phulai hanong ston bad hangni ula sedang ban im ke jing im ke bat thamai bad anda ula lek puli bad yo long yo khun she Canada ula sha thung kum pastor hakakin hun kabalaya so palat shispa teliki balang hakatai kari hadin ba pastor Jamir ula wan pai shishlong hausnem arhajar pra ula wat ya ka jaka ban seng ya ka wei ka jaka ya selok ya ki breu ki bangop ha ki jingdi basneo bad ula yo ya ka jaka ha umdi har hajan nongpo ribhoi district ka bahe hadu hanyo akar bala seng ya ka ni ka kam ya ka ba ula ai kerteng wisdom center nadu snem arajar shipho ka bala peteng hadu menta usnem arajar arpulai Kajing seng yagani ka jaka kadai namar nado usnam arajar iway haba uwan shuti shishlong ujus ngotenat banya selok yaki breu ki balangop haki jingdi basneo kum kakian bat bongod kila kela kabamon kalong shisha kajing kerku yaka jela namar hapo khat laisnem kila don palat praspa angot ki balala banya selok ya ki balangop haki jingdi ki basneo bat don ki bala kela bamud bat donru ki ba phaidin biang cheki kam basneo wat la kadai ka jaka ka badai ha ka jaka ba kinja na ka snong henry la penrung hapo arpus sangut hapo lai benai ki bala wan na keleng ki jaka jong ka jela ki ba kinthum na Tripura Nagaland Manipur Singapore bat Bhutan ka jingje jong u shaka wei pat ka jaka ka bakham kenja ha di har kalong bakito ki balangop ha ki jingdi basneo kin long pengan ha baki don hajan jong ki ding ki se kin sngo pengan ha baki yo banyele kai bat yo ru ban yeslok man la kastem kat kum ka jing pla ki ni ki bawan sa ha ni ka jaka ka dei namar baki sngosi ha ba ya khlat bat ka samla tang ban penja iki jing smosi ki sedang kendiat ban smaya udrok bat suki pasuki ki kernino bat donru ki ba persang ha ka jing pensoi jong ki paralong mentang adon hangne ha wisdom center kabahap hangne hasnong dihar hajan kanne ka sor nong po kabahap hariboy district kanne ka jaka kade ka wei ka jaka ka ba ai jing ya selok ya kitu ki breu ki balangop ha ki jingdi basneo kata kum kakiat berudrox ya kene ke jaka leseng hosnam ajar chupeu da I pastor David Jamir timenta ngiwan hangne ban nyuk jat ha kene ke jaka ban yakran kerpang ban I pastor David Jamir kumno ipoi ban seng berkumno ipoi ban wan ban snai kene ke jaka namanta ban pelaj na ke jing temrau na ki jingdi basneo kam tam udrox kaba kasor shlong ke kran ya ka jing jelai udrox bat ta sor shlong ban ta kala rung hakwe pat ki district bat kabama e kalong ba unrung haman ki thluyeng jong ka jit benre ku jongi te sngap ya ka jing kran ka jonga bat I pastor David Jamir ayu I ong ban kran Girl, it's been a long time we've been apart.
much too long for a man who needs love. I miss you since I've been away. There's no one like you, when I'm with you. Atu kapor ngadun sa Canada, but man kasnem ngawan stis po Shillong. Te ngasay pep tu ini kena iba pangat di abam tu de kali aram tu tikia kala. Kita na pres kita iba. Kyo masuk. Te jabon sini orang tu suli try mo. Te sungkai tum tu ikli jigli bre. Mar ki soya hab jumut unu because ngar langat ni pun magadi abam sepatu mo. Te mar ki soya hab jumut so connect unu te kiru kia kala tu kan. Te teman kasnem ngelam teman ka sistem asnem ngawan cuti biang tu. Te ngai kata result kan. Te dua ya boleh ngai bukan ada juga boleh wan sini tengah sa wan setengah ini ka wisdom senda kan. Tapi itu yang pi pi mana pi pau pi le Canada. Pi le you Canada. Nga tu pa ngala ya thok tengah li but ilok mo ba. Let's say don opportunity kabun po referring de. Ngilim dai tamba ngastu li le ladau kim khat ublei ngim sei so de. Hajaga bu ublei hap ngin sei so kan. Te kita ngalap hadin mga play kan ni kan ba. Hajaga wala bu ublei ni de. Sei so bon ngila kelang ni ru. Piwan cuti kemot senam kat no pi sedang kan ni buat piwan cuti kumno piwan cuti Shillong. Oh, masih cuti itu ki senam arjar nadu iway. Arjar lai riu hinyo te hau arjar pra ngawanya lam like family borok sini. Te ngisdang ikan ni ka wisdom center hau arjar shipho. Te arjar are wan pengentang u John Slit orai Petra orai. Pi tu bah mo norway. Ang si tu tu mengi organize mengi konsert deh. Antara ngai long perlok dah deh. Pi le Canada pi tu kendiat ngi long pilit pule. Oh ngali pule tat ate raise my family also. Te husnem adan situ. Kan usem AP dan Canada. Shipho. Usem. Shipho snem. Tadin shipho snem ngas tu kaji khot yung beli dan sini tengah one pine nak sini. Mungkin bahaya sem pi ya bon sa Shillong. Oh bulan ni Shillong ni. Ti jong ipate spot nagalan ni. Ti kumno pi poi ban long pastor. Ngadun ha ngali puli ha World Impact Bible Institute jong Peter Yongren po St. Catherine's Canada. Te hadin tu bre ngadun experience panang ni te ki hadin sistem practical de ki ai ordain no kan. Te nga ordain ga Open Bible Faith Fellowship. Kadang kung masih spa terligi balang po taga banner kan. Tenong tu order nga bre. Pun ada mata pi long Oh pastor. ngalong connect lagi kan. Ngi pi pi dei norway. Ti kumno pi rwai, kumno pi poi ban rwai. Nadu senam prapu lai. Ngai we ka ban batam po Shillong new era tu por. Te kalau jipun ki apa mesin juga ba. Ngakok long kita mo ngaru. Te nali pai spot nagalan bre. Isio we gitar na kamera jong mama. Ya repair ita tengah sedang. Tapos nem prapusan ngawan puli college spot Shillong. Te harin tapang ngai kelu ipro be don ka ban tu yang sedang ya form ka ban kan. Te ski untuk bre masa sedang tem khamba bre nang ka ban po jiaw kan. Crossfire. Tengah join itu. Tengah poit tem warlord ru. Tengah tu la poit tem Guwahati ru tem hotel. Te don jitu ban jengai su Bombay tang ba se kam te jing punya jong boleh. Te sakut no tang ni. Tengah kelau no tu por bre. Ti Canada dapat pi ya tem na kumno. Oh ngata misteri ru. Ki organize South Asian Fellowship tu de. Pi rwai bet kini ki rwai perthai ni rwai lang rwai nyam ro na. Miswa ngai tem jurai perthai. Te nadu senam khnai phulai ma kelau mut te. Tem entau boleh gitu. Ki rwai yu pi kan ma ru menta ba pi rwai ti por pindang sama. Bon ki jurai lagi Scorpion ki Armageddon Gondroses Urahi Bagitan ki metal Su ni kwa ban snge ke jikan ut jong pi ki rwai ki ba pi ki pa pajba ki snat ba ki rwai jong pi. Tang ka wen artali ki ba. Su kan ut tang kendiat. kami ba hampau nama kemau di jurai sympathy bong
Sympathy just doesn't mean that much to me, oh no. Nanti stay lah, full lah kalian lo. Tajar Scorpion. Scorpion bang. How does it feel, babe, to take sweet revenge? Do you want me on my knees? Kita nak mau masuk jerung. Akper one Scorpion ha Shillong pi one. Oh, aku tu sebenarnya mau ngawan Canada. Oh pi one Canada. Canada tu. Jika kawan po Canada ke Scorpion tu mengamis no bre. Akhim don perlok menipay. Te por one seni bre, no la long pastor menipay Scorpion. Kibren sakren mo. Te tu por parang aku usai lek sound pi, bana Jamir lek sound te ong ba. Aku lipay ka sound kilek no. Te ko awan tu ai kata dah. Tama syuk buri yang lipay sound dengan lek kan. Te ngelakop ha tengah hood pun juga seni tu banam igi buri mo. Te hamar orang phai sini kita nengok nampak kena smith. Buat duit ni buat sini. Oh ya, one pick sound. Mo ta por long pastor ka long big. Atong ba kalom tahu ini. Pita pe por one Mr. Big lu mo apa. Tengah tu por ngapli fast food mengapo jengking. Tu para orang yang organize mengi tingin ai make we stall. Tengah ngadi show di fried rice tu mo. Te ngade ngapla from sound tu dulu ikut ni hu wan. Oh, you look exactly like David Jamir. Tahu agak kimi tu di mana. Tahu kalau tahu. Habang ni kita pergi konsert ber. Ngai kena pun pergi ba. Yo sam deh. Tabang ngam borok pergi pergi konsert deh. Siapa tengkat nong benda. Cuma suah man connect kam ton swing gitu. Long ba hatin senam kat no pi penkut ya kajing ban tem ban ruai bat senam kat no pi sedang ban. Usnam kena puar Desember last concert. Pi tem. Tu pi sedang ban rung no kam. Ngarung no kam balang ban. Kam balang. Tem nak tahu try tak burung try. Pi tem no dah. Tem tak kita ton kibakan mau pi ban khot tem abah dia pila kelab mut pila kim tem syu. Ami grup pertai kim ban syu. Kala tak pertai tam wi. Por tambon ki fate ni tak Kafer minta teman shoot gitu. Ka rock music kam da long shoot ba long maswa mo. Tapi itu yang ini kumno pijit ya kan ka dihar kan ka jaka. Penlong ya kan ka jaka ban ipa idon sport saidan de yung beli memang sini sport jan jonga mo. Te ngal banyak erap lem. Te na rang sawan wat jaka sangat ang di dihar siyo. Kalau hek kan jaka ne. Ngadon kumahnya akar. Kini pion senam arjar Sipo pila sedang. Tapi ya tu mengi kumbakan ungut ini nadu senam arjar sipo hadu menta kalan kumbakan ungut ba pila la ban. Ajing selok iki. Oh kiba ya lungba ka wisdom center de kumba approximately kumba praspa tala poi. Kani khat lais nem de. Kan thu bet tang kan thai bet sentang ne tang sentang. Bun sentang kan thai there were a few of them kumba ti kumba handengot la don ni mat kan thai de. Tak ma kham jinjar no. Kan thai. Te khim bo shu. Tapi pihak ini kerteng wisdom no kerteng. Santa. Beli pihak kerteng pijak kerteng dah kata wisdom. Actually ka jumut jungan kong what I dream santa mo man give back the dreams to people who have lost their dream. Tama kat nang puli ngayo ngalap ri ba. Apo proverbs kong wisdom is the principal thing. To every problem is always a wisdom problem. Ada flop business of means you did not use your wisdom. Ada flop relationship of means you did not use wisdom in communication there. To pinapai ha borok ketiga ka wisdom. Tapi P1 pila wan na Canada P1 hang ne. Mano ba penselur pi man ong ban sang ya ne kam ne pidan hida jemut lajong ne. Kati kalong bangai i ba ki ba syak seneng baik mo. Te kajing seneng kam yarap ni sia. Te kata ngomong tu beri mo ngak mau lir miswa pengadang di nang bam tu giwan slok tu. Jika banyak musim, penduduk musim bre. Kung mau ngai tu kana pi mene tu wong ba. Hadin bagi slok itu men pesan tu wana jinggoram mo. Fanya slok ni fanya salat mo. Te ngalap kata yang ba kim nang de ban kren. Kim nang ban khwai mo. Te ngong adun kam te haba ngali slok ibru bun ki sobang tu de. Tu ngala tang yo iki kena borok si jeka nganyo lum mo nyo hikai ki. Nara sang sastang iki wisdom center. Tapi nomor pilas lihat dan begini kiba pio pengop kibun eba ngop di drugs ne kakiat apa kadang sedang senam arjar sipo te bun ki badi kiat
Tementala adon ndru nyos na matrai. Bon ki drok adik kibon hang ni khandai na sifongot tumut di ki drok adik. Kemudian karbuan pun. Kano kapasiti hane karong. Kapasti mansubiang tik de arsan Tomating teng bagi kung mahani gimana po naglan yung don siur yung matya matan nila tang nyo rung. Teng teng kila am daru. Kidon tangang ni na may kalian kasi Na baro gimana po Arunachal na po Manipur, Nagaland, Tripura. Tinggal ayo na po Singapore layo na po Bhutan layo. kita galipay. Ngalipay. Balik kita kiwan na po Singapore. Uwi wan Singapore ti gede bang kendo ya kemis po Canada. Te usa Singapore gin. Tigi tu kana man te that's how when you kong kemi ko man manyalam khon from Singapore. Te nang tang sa manyalam sini. Tu po yang ni kalong kumno ki. Oh wala yo jing kai yang ni te uli pai no po Singapore. Mun ta te wala yap mu. People sumar bala adan lang bakini ki bango packaging di drops. Balik ki ki bakin ngo packaging di drops piyo kali kumno. Kum jing experience junga kum samlam swade. Satip i gan ka peer pressure gan mo ba. Mat bang nong entre kun thai mo dan te kataru bi ka plong ki ba. Ban proof gi ngam ni kun thai ngadi no. Te giton gi ba long frustration sumta ya khat samla em tu paj do not em tu te don mon terpa tu por de di ni ba ja no tu bro. Te kairap sha. Irat tu ban ja tu sipang la ja te kum share ko mau biang de yo biang. Jumpa khat ba man bahwe sian long adik nobody thinks about that again. Te giton gi bang family pressure re. Tang ba sama hiang tu. Te bon bangat ka tu. Dajing goram di no bre. Tiki ba kamngop ha ki hakarta bakat no ki kamngop ha drops. Kumbang alap nga ni ki khalai snam de ki balawan ni ru na khasau snam saneng. Khasau ni kena ki yo ban di drops no. Kimbiang na jika na yeng ni no. Kami ru ngalap hang ni em ko ba check the background dik bon point ni. Ba khnai ngot na spongot ki bom khapa bre. It speaks a lot again. Means ka tinggi don ini kilabon ni single mother ni. Tegi tu bre phina pa ibon kilong ba kipun lero no de publikan rat mo khpam don chu te nakata ka liang gi kham ai mon ru te kata ka digoi Kambiang syuk jing snang ro. Tegi don gi jai ying phina pa bolong mo ngala ba bon gi ying mo kulo mi khpa bolong rubri ulong tu khun mo in story te phina pa ba bon gi ro li ai ken what caps new to what phone to WhatsApp jing ra what pet with TV. So there are many rules ken katu kami rap te nga lo pastor mo tong ba hi ngam jule pastor I khon ngadi khpa hi ya galok ngadi ulok ting hap don kata balance te tapi ya tu le mengi kumba kan upnai pi kini ki bangop i jing di drops hani. Oh ibu ni minimum the life nai te gidoni on apin ki ong ba long em pastor ban extend beli long mo the longer you stay is better te gidoni bla sistem ki song dan ba asnam gidon tu manager le tu la sa ngam da sponsam wan ko patient ni de unta dan sponsam la long manager no ni ai kam ba jam Kani ke jaka pi kam care em te boleh pim care kato kim dan ba mi nang ne gidoni ba pet tong ba ngabu khnang khimbu get ba bli ba ngam ka ba jika man rehab mo ngam ka ngi se khodi ngi retreat center ngi ni ba nei ban kia la do bru ka kala un kala ni ti ngasok ngam khodi ki patient ru ngam khodi ki mne ki inmates se bon bli ngam kan inmates bidan ngam ni jail mo ti campus gi because ngi ngai yakni la TV change of environment, change of mindset, but change of habits. Teka environment gede belum open ring mo. Kepengat ni belum ten cloud. Tinggi don swimming pool yang don ti. Nalor kita ba pipen ngoro ba pi ai hikai. Kan no kanta pi ai hikai cisngi. Mustap ngidon ga devotion kumba isteng kata hadu sa family mencim Islam ru gini kimbrung hi. Te meski masdam tu berangi ya tray. Because I believe in work mo. Kung hapo Hebrew work means to become, to reveal yourself. Haba fitre pinpawen. The klemtri means
pintip cũng đúng không? Thì atar cái rap cái mét ru bukan khi. Thì nang tu mình jangan mit pergi lihat sport sih ya, lihat badminton, ya lihat basketball, ya lihat kerbau, tripik TV tu. Maki orang di drugs tington ki bom yot kia ro kadishane pian Oh. bom ki sumare ki Oh, kihap suara po yang ni kihap orang rak dawai pak detox suara postal. Jadi itu dawai ni ai ki. Thì bốn là cái gì kimia thia ai, adu lai sau baju mesti kimia thia ai. nokong Kon kimia thia. Terus kis tu kelas tang pendana dawai itu kelas tang yo bor gamet kis tang thia. une drugs ba pi dan lang wat kini ki bom apa kan di drugs ki na ki ona mano ba supply kum no kawan Supply tiga bon jaga kumbas. Hai jenis yo so mga ti bon kiwan. Ispo Imphal area, ispo More, ispo Burma border. Ti sawan lungba Mizoram itu. Pinalap pinapit pun balap kentai mizo iba syakem po mendarting ide. Ti main kita i. ki bon ki omata i drugs ro ha shlong ro pi je ti pisa ma ki bon nas Agak drok sepit na naga jengki kena banget kan. Man ki rehab ini pe dap lot ki brio. Dap bon ki drok ada ki. Badi kiat buna. kini bari drugs ki kampun na shlong na ina ne po ka reksi jungi Ah ni tu bon Shillong ni. shlong Shillong. balik ki bon shlong ne la klep bo je menre na rai ba pi ikuna Kata menang coba pi kata because when I was in Nagaland bon ki naga ki ban tu jakai. Tang ni ada orang beli Shillong bon kasih tu bon. Jaga jengki satu bon ki perlu ya connect pram ki tu mo. ti pi kini ki ba ngop ka jing di drugs ki shu kino ki di ko ba di secret tu ne ki hano ko drug Kita ba ki jit nukhmut kita inject. injang kai ka jing per ba sama no kumut ba ka jing dung na ka inject Atrai ki ba inject te atrai ki bala lungkam ka dos ko ala kham heavy. Kon ki sedang na tan khmut tu. Tendala aslam berga kota ala kham het mu tu inject kham yok kik mai. pi mta pila don sumar ke kini ki bangop akan ka jing di drugs kai ka jing i jing pi ma pen la ne ma pen du drugs pi in am ba la am ne ma shu ne ba pen du drugs Dewan oman sipuntu na sor jongi de ka aing kanun ga haplong tough on these people. Te kawi bre wan buri wan kalahi simet de stong blei fi because ngai bun khana bakla nang ni mis ki bajan sublei batip blei kita ti kilat warga family ru ga ba ka beli jaseng ga ba oh wadawai we ki kelak loi khon ru because stong blei to bala bakla ni because nga stu le nga tu ngat kisnam last ngo di Desember la poi Christmas tu last di su ngat singat tahu ha sunam khnai fulai Desember ku tak boleh ngapa no ston ha budang tem la buat tu komit ku tak boleh next day ku su dia kata saya ngapun ka Bible boleh stang boleh wala Bur beklah hang ne pi kam da ka bible ban pi ti bun ki ba pai kila bun ka ba kamot ne ton ki bam ah kita gi bak li pai kla kita gi ba pai biang kita to tanya mau gitu ba wan biang ru yang sangi himpa di su tang ba jing mam nang keren hayeng kapan sat ki pen gorom ki poi di biang kita ba try sini baik tahu lu ngasong pokok berang kami ai man don wan kaim tu kili ulong belum te kimi yang au biang te yo so ba fitip chano song kamera mo ri fitip lu tahu yo so ru umi ang tahu di wan so baik pila hon ka tu hap nang man kren kimi pa hap nang man kren te pastor so bangin penkot nomor pi dei menai pila rwai pang jing rwai jong perthe den pi ong ba pila long pastor te ke ki jing rwai ba pi snat ma jing rwai niam ka ba pi sai snat ban rwai ba pi kai por ba pi ai jing kai kini ka wan tem atat ne amat surai tang surai itu amat surai pastor pi bang itu subang bi jang belum ni ngawan ban ya ro ya me rakik tiba dong ban mane me melang ublai jonga ngakin tiup kerteng ba khojong me o nga wan ban ya ro ya me rakik tiba dong ban mane me melang ublay jonga
nga kin tiêu cơ tình ba khôi nga kin tiêu cơ tình ba khôi nga kin tiêu cơ tình ba khôi jong me Pastor. Tila dah kau sahab so salib po YouTube itu video juga David Jamir nanti ibon Ti tharai pastor ngilap ya kan kuptu bat pi te kulo shibon ngin sedang ya kendo. Ikit bok ya pi ba pin chat pin klein. Pin bleu dang ai pi kasap ba pin dang chakri ya. Ila ki jong ki khon ki bala sakama dang nena. Mo ki bilang ngawi kam sneo tingi scam ba. Dang bakan ya kubor. Ki breu ki ba ngop pakene ki jing. Mlen ba sneo kin. Da kim la ba sneo hayeng kin wan bat pi. Bangis scam ba nginam ngop ki kin. Dang bakan ki jing steng. Dang bakan ki jing keren lah baju piki samlah ki barang yo i lembaga YouTube kin kim dei bangop kom nang jisnya te kulis pun pastor to bring kur fi baro so ini video ru bring kur fi la don tom jerap te contact your wisdom center we are there to help you kerteng bakho nga kin te kerteng bakho nga kin te kerteng bakho jong me oh I just want to praise you lift my hands and say I love you you are everything to me and I exalt your holy name